Ovaj prostor sada je već deo legendarne priče o arkadijskim rajevima na zemlji sa sudbinom Atlantide. Ada Kale nestala je 1970. godine kada je građena hidroelektrana Đerdap i sa njom nestao je jedan multikulturalni prostor, u javi ostvaren san o miru i mediteranskoj klimi na Dunavu. Roman Sredozemlje Save Stijepovića samo u jednom svom delu opisuje taj arkadijski prostor, ali je simbolika tog prostora prenosiva na suštinski značaj ovog dobro napisanog romana koji u sebi uključuje zakonitost pikarskog romana tajne, pa i savremenog eseiziranog romana, jer su svi ovi elementi prisutni u Sredozemlju, ali propušteni kroz autentičnu Stijepovićevu spisateljsku optiku. To je taj čovek 21. veka, to je taj čovek koji je razoren i psihički i duhovno i tako dalje. I onda sam, naravno, bio inspirisan upravo takvim ljudima. Oni su tema za pisanje. Pisac je radnju smestio u vreme pred početak Drugog svetskog rata, ali zlo i nasilje sa kojim se neobični Stijepovićevi junaci susreću ovde dobijaju dimenziju nepremostive prepreke. A ljudima ostaje samo jedno, da u neprekidnom kretanju uveravaju sebe da će se odnekud pojaviti neka nova Ada Kale i ostati na zemlji zauvek. Pred njima se uvek otvara neki novi predeo, neka nova mesta i oni osjećaju, ali punim plućima, svu širinu ovog sveta. Ovo Sredozemlje nije obično Sredozemlje koje mi poznajemo. I ovaj roman se niti stilski, ni strukturom ne upisuje u dominantnu matricu aktuelnih romana. Istina, aktuelnost je ovde prisutna i to u svom mračnom delu, ali je svetlost ovog Sredozemlja posebne vrste.